Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi renu. Mayengani the president na Dr Joe Shirimani va nghenelele ka ku kondlotela vun'we exikarhi ka va the twins TTT na minijhere Philani. Hi ta va hi swi vonile leswaku ri a yi suki kusuka a yi sukile mbhonyoponyo exikarhi ka vakulukumba lavawani. Hi voni laha the twins va nga endla nkandziyiso va ri thwi eka xiyenge xa mabulu xa Facebook va dye makala swinene timhaka ta kona ti karhi ti sukela ka ku va xiyimbeleri paparhula na minijhere Philani va endli nkandziyiso naswona va hehla leswaku ri va the twins TTT va nga va dyi mali ya gig ya EFF ya ku tlangela 10 ra malembe vandla ra tipolotiki ra EFF ri simekiwile. Ku ri timhaka ta ku va the twins va vuli leswaku ri va zamile xiyimbeleri paparhula ntukulu wa n'wachapu gig, ivi loko ku ya huma postara ya gig liya xiyimbeleri paparhulani va kumeka va nga ri kona naswona a va ha rhambiwanga eka gig liya. Se ku vi na swihehlo swa leswaku ri ku na vanhu lava nga dya mali ya gig liya laha a ti ba the twins. Se hikokwalaho ka sweswo ku kumeka ku va na nyimpi ya marito exikarhi ka the twins TTT na minijhere Philani. Se Mayengani the president mi ta swi vona leswaku ri a va foyinele minijhere Philani, kasi na Dr Joe Shirimani na vona va foyinele minijhere Philani va ringeta ku va va kondlotela vun'we kumbexani ku endla leswaku ri ku va na ku phahlelana mariyeta. Hi pfumela leswaku ri vuxokoxoko byo tala byi ta va byi karhi byi humela erivaleni naswona hi nga tshuka hi voni nkandziyiso laha va nga ta va karhi va phahlelana mariyeta. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro. Tambavisa maluwa.